Emakhosini sanibonani, nganibingelela umakhosi Siphe Sihle owaziwa ngoZanemvula. Ngakwamukela mawuqala ukungena kwi-channel yami. Namhlanje sizokhuluma ngefiye, ukwesaba, ukuzidawutha. Lezi zinto lezi zombili izinto esiyibalayo kweziningi masibala ama-blockages kwi-spiritual journey yakho okanye kwi-journey yakho yokuba umelaphi. Ifiye into eyafika ne-religion, eyafika nenkolo ukwethusa ukuze ukwazi ukuhlonipha or to obey someone else, ukuze akwazi ukukumanipulate, ukukudrive nokukuyuza. Ka-spirituality ayikho ifiye, to the extent ukuthi even ka-spirituality akufanele ngabe sisaba ukwendela kwelikamoya, ukufa or death, because we know ukuthi umoya awufi. Umoya kuyena umuntu, umzimba iyona i-transport or just ivessel yokubamba or yokwenza umoya umphefumulo ukuthi uphile. Ifiye isifakwe kangangokuthi sisabe ngisho imlayeze siyilethelwa emathongweni ukuthi hayi iphupho elibi lelo bovu ukukhwife isichitho, bovu ukuhamba yokutheza isichitho. Ekanti umlayezo sokubaluleke kakhulu lo. Kunemlayezo nje edumile ukuthiwa mawuphupha India noma umlungu uphupha isilwane. Sewuyokhwifake, sewuyohamba ugeza-ke, uthi ugeza isilwane uxosha isilwane, kanti cha umlayezo wakho uthi hamba ugeza umoya wakho or uhlambulula umoya wakho emndawo. Ukuze uzokwazi ukubezwa ukuthi bakhuluma bathini, uma kukhona ukungxengxeza okufanele ukwenze on behalf of ifamily okanye lineage yakho, ukwazi ukwenza lokho ukuze izinto zenu nonke ekhaya zivuleke, not only ezakho. Ziningi izinto ukuthi mangabe siyiphupha thina sisatshiswe bese singabe sisayithola umlayezo, njoba ngisho ukuthi ifiye iyona edala ukuthi uphuthelwe imlayezo ebalekile eqhamuka kubantu abadala, ngoba wena sewazi ukuthi lolu hlobo lwamaphupho ichitho, sekufanele ugijime ufune isichitho, ufune nempinda mshayi. Nokuyidawutha nje kakhulu ukuthi wena njalo mawuthunywe into uyizwa kahle or iphupho lizwa kahle, uli-understanda kahle, kodwa ngoba uyayidawutha wena sewuzohamba uyolibuza kumuntu, kanti ulibuza kumuntu orongwa, uyena akakwazi ukuchaza amaphupho, akudidise ugcine sewenza izinto ezirongi. Kubalulekile ukuqonda ukuthi alikho iphupho elibi, awukho umlayezo omubi olethelwa abantu abadala. Yonke imlayezo iyafana, kuwukuthi kunomlayezo oletha indaba ezinhle, indaba ezimhlophe eziyimpendulo yento wakwayibuza, okanye amaphupho akulethela isixwayiso ukuthi hamba uyolungisa la, ulungise la, ulungise la. Iloko engikushoyo nengichazayo uma ngithi alikho iphupho elibi.